Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru adahumuriza ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda ku bihe bikomeye cyane kandi biteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye ari gucishamo abarundi, ndetse tukaza kugaruka ku inyunyurana ndetse n'ihangana rikomeye cyane riri mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko hari abajenerali bamaze gufata umwanzuro ukomeye, umwanzuro uteye ubwoba, umwanzuro ushobora no gusiga usheshe amaraso mu gihugu cy'u Burundi, aho abo bajenerali bashaka gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye mbere y'amatora yimirije imbere yo mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu. Ibi bakabikora mu ntumbero yo gukingira inyungu zabo ndetse n'inyungu z'umugambwe CNDD-FDD, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu cy'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umujenerali w'umurundi ukomeye cyane ufungiwe mu gisagara ca Goma wafashwe na M23. Aya akaba ari amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba yashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamenye ko generali wari umaze igihe yaraburiwe irengero apfunzwe na M23, ndetse benshi mu barundi bakaba baryohewe n'iyo nkuru, kuko bavuga ko noneho Ndayishimiye yaza kwemera ko abafashwe na M23 ari abasirikare b'igihugu, mu gihe yari amaze igihe avuga ko abafashwe na M23 atari abasirikare b'igihugu, ahubwo nyabuna bakomoka muri Red Tabara. Ibyababaje abatari bakeya ndetse ibyateye agahinda benshi, bakavuga ko aho ibintu bigeze ari habi cyane, ndetse bakavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho, kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze gukomera cyane, byamaze kujya ku rundi rwego. Akaba ari amakuru yemeza ko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, aho amakuru menshi yemeza ko umutekano wahungabanye kuva M23 yasatira igisagara cya Uvira, ndetse andi makuru akemeza ko byanze bikunze mu Burundi haba hagiye kuba ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba, bishobora gusiga bihitanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi batandukanye bakomoka muri CNDD-FDD barafise ubwoba ko ubutegetsi bwabo bwarangira mu kanya gato, byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nibyo byatumye bamwe muri abo bategetsi, higanjemo abajenerali bakomeye cyane, bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, ariko bakabikora mu ruyeri rukomeye cyane, aho bashaka kuburira Ndayishimiye agahunga igihugu kugira ngo ntafatwe apfungwe, kuko ibyo akoze mu myaka 5 amaze atwara igihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Bakaba bavuga ko Ndayishimiye ari we wasambuye ubutunzi bw'igihugu, ari wasambuye umugambwe CNDD-FDD, ndetse bakamushiraho icyaha gikomeye cyane cyo kuba yaremeye kwicisha ingabo z'u Burundi muri Kongo, aho amajana n'amajana baguye muri Kongo, abandi bagafatwa na M23. Ibi byose bikaba byarakuruye umwuka mubi mu gihugu, bigatuma abarundi benshi, yaba abari mu gihugu yaba abari hanze y'igihugu, bose biyumvira gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi bakaba bavuga ko
ibihe bigeze kugira ngo barusezerere umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi byose bikaba byarateye ubwoba abakomeye muri CNDD-FDD, bakaba barafashe umwanzuro uhambaye cyane kandi udahumuriza, umwanzuro wo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba, ndetse andi makuru akaba yemeza ko na Ndayishimiye ubwiwe abizi, azi neza ko atagihe asikaje ku butegetsi, kandi akaba azi neza ko byanze bikunze abarundi bamaze gushirika ubwoba kubera ubuzima bugoye barimwo muri no minsi, nawe akaba ari gukora ibyo byose kugira ngo arwanye abo bashaka kumukura ku butegetsi. Ariko ikigaragara cyo nuko abashaka kumukura ku butegetsi bamurusha ingufu, ndetse biboneka neza ko bamaze no kunoza umugambi. Murazi ko nawe ubwe amaze igihe abyivugira avuga ko hari abashaka gukamisha akajagari kari mu gihugu kugira ngo bamukure ku butegetsi. Ibi byose akaba ari ibintu byerekana ko byanze bikunze ibintu byaba bigiye gukomera cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru adushikira aremeza ko abasoda biganjemo abajenerali bamaze gufata umwanzuro wo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibi bakaba babikora mu buryo bwiza cyane, aho bashaka kubanza kumukura ku butegetsi hatabaye ingwano, ariko nanone bakavuga ko igihe cyose yakanga kuva ku butegetsi byanze bikunze bashobora no kwitabaza n'izo ngwano, kuko babona neza ko igihe batakora ibyo ngibyo adashobora kuva ku butegetsi, kuko nawe ni umuntu ushaka kuguma ku butegetsi ku cyo byamusaba cyose, ndetse akaba ari umuntu wifuza gutwara igihugu igihe kirekire. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko byanze bikunze bagomba gukora ibishoboka byose bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ku giciro cyose byasaba, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibintu bishobora gukomera cyane mu minsi iri imbere, ndetse andi makuru akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yamaze kumenya ayo makuru, ariko akaba ari gukora ibishoboka byose ngo ahagarike iyo kudeta ishaka kumukorerwa, dore ko ibiboneka neza benshi bamaze kumurambirwa, ndetse benshi bamaze no kubona ko ataco ashobora kubamarira. Uko abajenerali bari gushaka kubikora, baravuga ko igihe M23 izaba igeze Uvira bazahita bakoresha ako kanya kugira ngo bakore ibyo bapanze byose. Amakuru adushikira yemeza ko M23 igihe izaba igeze Uvira, ikintu bamwe mu bajenerali bazahita bakora mu gihugu cy'u Burundi ni uguhita bakusanya bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Kongo, ndetse n'abandi muri mu gihugu bamaze gutegurwa, bakazahita batanguza indwano mu gihugu, byose bigashirwa kuri M23. Ariko mu by'ukuri ikizaba kigambiriwe akaba azaba ari ugukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri, aho nyine abajenerali bazahenda abarundi ko ari M23 yinjiye mu gihugu. Ibi bikazatuma n'abanyagihugu batari bake bashobora kubigenderamo, ariko mu by'ukuri ntago ari M23 izaba ishitse mu gihugu, ahubwo azaba ari abasoda b'u Burundi bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Mwarumvishe ko Ndayishimiye ubwiwe yabyivugiye akavuga ko hari biteguye gukamisha intambara u Rwanda rwari kugaba ku Burundi, ariko akavuga ko yavuganye n'abagenzi b'u Rwanda bakaba bamuhumurije, bakamubwira ko atantambara igira ngo ibe mu gihugu. Ibi byose bikaba byarerekanye ko Ndayishimiye azi amakuru yose ajanye n'abashaka kumuhirika ku butegetsi, kandi bikaba byarerekanye ko Ndayishimiye uko byagenda kose agomba kuva ku butegetsi vuba na bwango, kuko ibiriko biraba uyu munsi birateye ubwoba kandi birerekana neza ibihe bikomeye cyane abarundi bariko baracamo. Ibi byose abajenerali bari kubitegura mu ntumbero yo gutabara umugambwe wabo ndetse n'inyungu zabo bwite, kuko barabona neza ko igihe abarundi ubwabo baba bahagurutse bakiyamaganira Perezida Evariste Ndayishimiye, yagenda n'abagenzi be bose nta n'umwe wasigara
akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose ngo bamwikurire ko amaze bongere basubize ibintu ku murongo atanamaraso arinze kumeneka. Tuve kuri aya makuru arabana n'abajenerali bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru ahambaye cyane avuga ko hari umujenerali ukomeye cyane ubu tuvugana upfungiwe mu gisagara ca Goma wafashwe na M23. Ibi byose bikaba byerekana ingufu M23 ifise ndetse bikaba byerekana ko byanze bikunze ukuri Ndayishimiye yahora ahisha ubu kugiye kujya hanze, kuko ntibyumvikana ukuntu azongera ngajye imbere y'abenegihugu avuge ko Generali Ndayiziga atari umujenerali wa FDNB, ari umujenerali wa Red Tabara nk'uko amaze igihe abivuga, aho abatanguye gufatwa bose yagiye abagiriza ko atari abajenerali b'igihugu ahubwo nyabuna ari abajenerali ari abasirikare. Yagiye abagiriza ko atari abasirisoda b'igihugu ahubwo ko ari abasoda ba Red Tabara. Ibyababaje abatari bakeya bakabona ko Ndayishimiye iby'abarundi bitamuraba ahubwo nyabuna yirebera akanote yicira muri Kongo, ndetse benshi bakanemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugwa mu manga ikomeye cyane kubera ube gito bwiwe. Perezida Ndayishimiye yahinduye Uburundi igicumbi cy'iterabwoba yibasira akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibiriko biravugwa, benshi baremeza ko Ndayishimiye ibye agiye kubihabwa, ndetse benshi bakemeza ko ibyo yakoze bigiye gutangura kumugaruka. Ati ni gute azivuga ko Generali Ndayiziga Elia atari umusoda wiwe? Ibi byose nibyo abarundi batari bakeya biteze, ndetse abenshi bakavuga ko Ndayishimiye byanze bikunze ibyo byaba bigeze ku mpero, kuko ibyo amaze iminsi ahenda abarundi byose byamaze gutahurwa. Amakuru adushikira aremeza ko uyu Generali Elia Ndayiziga batazira muzinga amaze igihe yihishe muri ONU, akaba ariho yafatiwe, ndetse bikaba bigiye kuba byiza ku bandi basoda batari bake bato bato b'u Burundi bafashwe na M23 igihe kirekire, ariko M23 aho kugira ngo leta y'u Burundi bavugane ibacyure, ahubwo leta y'u Burundi ikabandanya kubita abanzi b'igihugu, ndetse ikavuga ko bakomoka muri Red Tabara. Ibyababaje abatari bakeya babona ko ibintu bigeze habi cyane. Abarundi batari bake baravuga ko iyi nkuru yo gufata generali ku rugamba ari inkuru nziza, bizatuma n'abana babo, abagabo babo bafashwe na M23 bose bazabohorwa. Ndetse amakuru adushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yoba yaratanguye ibiganiro hagati yiwe na Red Tabara, ndetse akaba ari nayo mpamvu murantunga ntaga Red Tabara ni M23, akaba ari nayo mpamvu mwabonye igisagara cya Uvira kidahita gifatwa. Ni ibiganiro byaba byarahabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Colonel Nanga. Ibi byose bikaba ari ibiganiro bitangurira ibiganiro bizaza bibohoza abarundi bafashwe na M23, kuko Ndayishimiye ari ku gitutu gikomeye cyane. Atabikoze ni ukugenda, uretse ko n'ubundi no kubikora byose ari ukugenda. N'amakuru menshi aba ariko aravugwa. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha andi makuru ahambaye cyane arabana n'ibiri kubera ku rugamba, ndetse n'ibihombo bikomeye cyane Uburundi bukomeje kuhagerera, ndetse n'amakuru avuga ko M23 yaba yarahaye gasopo ya nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye ko guhirahira akongera agatera ibirindiro bya M23 bizarangira M23 imwirukankanye kugeza i Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.